Uncle wangithembisa ukuthi uzongifaka emsebenzini uncle. Namanje ngisalindile kwenzakalani? Wathini wena? Wathi wena uncle, hayi mshanami relax mshanami, kusadiliza umsebenzini wakho. Ngathula ngarelaxa futhi mhlambe le nto iyangijwayela uncle ngilalela uncle angaze ngikhulume naye ngakhuluma noma seyangixaka manje yena mase ezohambela ngalena uphuma wakho wabena ngangade ngikhulume nomzalo wakho uma ukhona khona la around la ngiyachaza bafo ukuthi umama ubalekela ukuthi mayevela kodwa nawe umshanami bungeke sika silungise ngenye indlela le sizongifakela amakhamera bese ngeke size silungise ngenye indlela hayi uncle angithi phela uncle ubomqonda yini uyazi bafo izozehlisa nje hayi unje vele uncle ngiyamazi unabo uzongifaka emsebenzini osehamba phambili yabona ngoba sina senze izinto sibadala izingane ezifuna ukwenza ngendlela yakhe yabo njengamanje uzongiveza uzongiveza kubani uyacabanga ukuthi wena akafani ufana nomuntu exactly lo awumfangani ke esipaneni umfangani ke esipaneni mina umfana sesisingakanani isikhathi lesothi wena uzongifaka esipaneni angikwazi ukuthi ngingathi ngiphendule sesingakanani mfana sesingakanani isikhathi wathi uzongifaka esipaneni from last year ngoFebruary uqala uFebruary wathi uzongifaka esipaneni wena wacela 2500 kwi-OLED bafo njengoba ngishilo ekuqaleni ngathi mfethu lento angiyiphiki yabo into engixaka kakhulu yena oseforward oseqhamuka ngale engabe lento vele iqhamuka phi ngomzali uma wakhona umfihleleni uma njengoba kushiwo uma umuntu osebenza ngabantu akafuni ukuvela phambi kwalokhuzi kumakhamera mina kodwa sami isithunzi kanjani phela wena esami uyaveza mina siyakuveza wena wonile phela imali nayo ndimali yakhe ukuze singeke sikuveze yabona mfana yebo ngifuna umshaya ufuna imali yami akahloniphi lo ngifuna imali yami ngifuna imali yami imake beke ungishaya ukuthi ngifuna imali yami usomshayelana umshaya ukuthi uyangicasula ngoba yazini akahloniphi lo mfana lo lethi imali yami ngithatha kancane lethi imali yami bafowethu kumele udlale ngabanye wena sikhala nokuqhaphaza i-OLED uqhaphaza i-OLED nasikhala bongibiza ngegama lethi imali ye-OLED wathi uzongifaka esipanini wena namanje usangifaka esipanini wena wathi uzongifaka emsebenzini mina yabona mhlawumbe ingoma bengekho abafana ekhaya even noma ngathiwa sengiyathanda ukuthi lentwane ke ngizame ukuthi ngiyibuyisele imali yakhe ngizoyithola manje na ngizoqashwa manje ngikephi la ngizoqashwa khona manje ngoba mina ngivele awusebenzi uzongifaka ilapho lokuthi lo uyasebenza behlezi ngimbona futhi ebuya emsebenzini nakuqondana naye ngimbone lo uyasebenza la makhamera yabo lona niwacishe la makhamera ukuze futhi nami ngizokwazi ukuthi ngikhulume ngikwazi nokuvikela phela le nkampani le engangizomfaka kuyona uyacabanga manje masesiwa ngiwahlaza leyo nkampani khona abantu bathola imisebenzi umfana usevana ufika la uzothi yena wamokola la mndeni ukhona imisebenzi emokolisayo ngokuthi uzongihlanza nje uyangibophisa wena uyangiqeda ukhona imisebenzi omokolelwayo bemele vele yabo nje makuthiwa kuyangami ngabe ngihamba nawe manje yabona yena mase kuthiwa mfethu yabo ikhona enye indlela esingayilungisa ngayo ucisha amakhamera asiyenzi yabona ukuze sikwazi ukuthi mfethu yini wena wafuna ukucisha amakhamera ukuze mfethu sizokwazi ukuthi silungise lento mfethu asilungise manje into ezokwenza ukuthi silungise lento ukuthi wena ukhiphe imali yami kuphela yonke sizokwazi ukulungisa ngicabangela manje mina ngizoyithatha phi manje ngoba mina ngwasebenza wena uhlezi ukusela ingoma overlap blue wande emsebenzini bafo esipaneni lo ufike lo ngicanga kwafunda u5 la kade ngithandana noma wakhe kanti akusisihlobo le kade ngithandana kufihleliwe lo kuyimpasa yabo manje ngoba ungizela kanje ungizela nje yabo kuyabayisa bengisazokufaka emsebenzini ngoba ubaba wakho omncane angisazokufaka emsebenzini usuqhaphaza uma wakhe ngoba ubaba wakho omncane bengingafuni ukumtshela lokho ngoba bengimhloniphi yabo bengisazomfaka emsebenzini ucabanga ukuthi indaba wena mfethu ngabasukela
yabo ingoba ngangazi ukuthi ukhona uconnection ngangifuna ukuthi umfana athi ukuthuthukisile angafani nalabafana bonke basesitradini ababhema insamo manje yena akayicabanganga le ingakho ngibuza ukuthi uma wakhe uyayazi yini le engahlaphi uyiqhamukele yena no ukhona uma wakhe Ukhona, singaya khona. kuyena sikho isidingo sokuthi singaya uma wakhe ngisiboni hawu angithi uthe wena wamtshafaza nje abeze la kumina kanjani angithi kodwa mawuthi yaphuma esandleni Ufuna ukwenza mina sinamanje ufuna ungishaya manje. hayi ngakhahleleka ukuthi phela nawe Ah, uyiskora mina mhlawumbe nginqeni mina uncle. mina ngikunqeni yabona wena unganqeni uyiququka ngingashaya mina uncle kusekuseni manje. Hawu. ikhona indlela esingayilungisa ngabo Nginqeni. ngoba ngisho Hawu. ngicisha namakhamera ngiyanicela cisha namakhamera Ah, khona kamera kulisha leyo. Into engathi imali yami kuphela. nakhona futhi lezi zitolo lezi ngihlanganisisa ukuthi kunama short time esipanini so ngineyintwana ngineyingane kunabantu engibasupportayo so nami ngiyayizamela la kube khona mfethu ama-cent yabo ngeke ngize mfethu nami ngichaza into eningi vele seningikwahlazile izwe lonke liyabuka liyabona ukuthi sinazi imfanelo yabo ngizothini ngoba nami ngiyaphana angitshontshi naye ngangenzela ukuthi ayeke ubusuthene ayeke ukubhema ngifake emsebenzini sebona ukuthi yena usile mase ngiqhamukelana ngawo amafoni amangaka mfethu amafoni ami lawo baba amafoni ami amangaka Uthangisha amafoni. Amafoni ama-iPhone kodwa imali yami amafoni akayikhokhi. ngiyasebenza ngiyazama ukufaka Khokha imali yami ngoba ubanda kanjani mfethu usichazele bona senifuna okungaphezulu ke manje Kanjani? yabona senifuna okungaphezulu yabona imizamo yami engiyizamela yona engiyiphandela uyazama mina ayikho ngifele inkinga ke ekhaya. bras Ngenza isilima Sekuchazele. almost unyaka wonke Imali uncle. ke- Uyaphela manje February uyaphela. ngizwela kodwa Ngenza isilima uncle. ngizwela ulimi lengane kodwa Hayi. ngibiza ngesilimo Ah, ungenza isilima Bafo, uncle. nawu ney'ngane. Hawu. umdala akazangathi islim Uthe ungenza isilima mina. Musuthi ngithe usilima wena. ngizothula mina Ngoba- mhlawumbe wena bafo ngoba phela ngithi nina niyazi wena imali nihlakaniphile niyazi wena uthe mina awunginqeni angithi uthe umshana uyiqoqo kodwa mntaka baba bengingeve nami ngoba ngihlosa ukuthi kuze kufike la cha ukhuliswe yimina Oh, ingakho kumele ungiqole kanje ngoba ngikhuliswa Ukhuliswe wena. yimina. Ingakho kumele ungiqole ngoba ngikhuliswa wena. ukuthi Ingakho kumele ungiqole. ngaba uzavanga waba Ingakho kumele ungiqole ngoba yana njani usangikhuliswa wena. and bafo into engicela ngayo nengimi ngayo la endlini ayikho into ezophuma usuyasitshela ukuthi wena ugcina ayikho into ezophuma uyasitshela La ukuthi uyadlala wena. Ayikho into Ngitshela imali yami ngiyifuna. into Khona laptop la futhi khona nama-joystick. Ngizohamba nawo. ngizoze ngiwahlaza izinto la kuphuma ezinye izinto okokuqala ngine-frome wayibamba leyo nto fethu yabo uma ucabanga nje ngoba manje izoyibona lento Asinandaba. ngicabangelani mina ebudlelwaneni bami ingako ngithi wena phela uwahlazile thina sihlangane uyena uma wakhe kufanele eze naye avele abonakale ngingashi ngedwa kushuthi kahle khona imani game oyidlalayo angazi buza sona lesihlakaniphi Ngibuze ba. Wena nje wena othi uma. Ngithatha ney'tolo kuthatha nesikhathini sakhe ngithatha itolo hayi baba fethu hayi baba fethu hayi ima nangu umuntu bo uyaziwa woza ngaphi asifuni ukukhulela into zakho ngalana hayi bo sakhona selawungunyane manje hayi bo awuze Ngethi imali yami uncle uma ukuthi awufuni uthatha into zakho. Ngethi imali yami ngishiya into zakho. asifuni ukuqhubazela into zakho woza ngaphi ngizongibamba inkunzi hayi ayikho inkunzi Wena umuntu obamba abantu inkunzi. Senzile uthatha isaka umsebenzini. Ufuna 2500. imali Awungiqala futhi ungavona ufuna imali ngowakini uyazi. hayi baba fethu hayi baba fethu Lephethu lemoto, iphethu lemoto azongithuwela wena Na iphethu lemoto lapha. Hamba nalo nalo. nami izinto seyithatha zimalini lezi zinto seyithatha zimalini lezi zinto seyithatha lona asihlangane nje asakufanisha lapha bethatha into zami bomakhelwane bethatha into zami abafethu bethatha imalini losuyithatha asambeni mshado ungakuyisihlanu lezi zakhe ngeke liyosijwayela kahle sesiyakugcwalisela bafethu bomshanami yabona mshanami Hayi noma engasala naye. ezamalini lezi zinto ayithathayo mshanami ezamalini izinto ayithathayo mshanami thatha ne-laptop ezamalini izinto eniyithathayo asihlangani nalokho baba ezamalini izoyima iphelele leyo zinto la ezamalini izinto eniyithathayo awusuke la mfethu awutho yini manje ezamalini izinto eniyithathayo bafethu eh ezamalini izinto eniyithathayo
Yabo mama. Ezamalini izinto Noma usukhokhela umhlali imali yakhe uzobe usubuya ukuthi uzothola ke into zakho. isayiniwa leyo.